ASDC, KSA, KMC atom cilang petpen mokoilum arong along Meghalaya lapen Karbi Anglong adu ya hoyalam aputhak kachasong. Dokmoka Police Station ka parlo Sir Dharampura long Maruti Swift diesel ketong ajok pinaso aprang kedam. Nijang Karbi Anglong along arlusu ki zoralam kiklang. Inglong aren kido arlusu marapan karlen. Pini Karbi Prime tama biorta long pen kado kavya phanta kardo na pajriklo kardo. Tangti pini Karbi Prime tama biorta ang ton pen arjrik tha. Nizang Karbi Anglong mukuilum arong along ASDC KSA lapen KNC atum celang pet pen adu ya hoyalam kia puthak ing tangkring pen kachesong asai kapidopo. Nizang Karbi Anglong along lialam ki Meghalaya lapen Karbi Anglong along le Sayar Khatkasla Mukro Mulabar Khanduli Blok 1 lapen Blok 2 along le Meghalaya State arlo kidamji angring kidoko kajok penaan Karbi Anglong along Karbi ara dadop nang chesong bong kachesong ame along abarim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Jackson Bay Daniel Teron Sarsing Engleng KSA Klem Bangpu lapen KNCA Klem Bang Piatun cetong. Dom ka news kila kote injil non ni ligidu la ke mokoilum arong sudulo mokoilum le iligidu kadu ko be Karbi Anglong arat nta chilo la bangso mokoilum kidu la ke Meghalaya la pen Karbi Anglong adu ya hoi ki sti adin mo bini la bangso me da ilitum theklong ji ke pa paklang na penangan ara tum da Karbi Anglong ara tum da chitong la bangso bini la bangso da Karbi Anglong ara tum la bangso da kachitong nang ko pa kachisong nang ko halam theli tum chilo non Meghalaya lapen itu Assam government itu lapen Karbi Anglong government itu labangsu give and take policy. Baca ini itu Karbi Anglong along le asap su Meghalaya state long ki dunji lasun alam klang no. Lasu porsi pini dak mokoilum manong la border di Rusia dim KSA KNC lapen ASDC itu patir people si labangsu ameya bang labangsu protest bang lang tu people. Non ini long itu KSA long organizing public city secretary do ke hai monoram tram alang lipan la thia du posna give and take policy ilitum kaupos dunji panjepini ilitum ka mukuilum awarlong mukuilum arat tun ilitum chingrum si pini ilitum ka so sit in demonstration ka nili alang lipan ke hai teron sahon karjugang tun la philo labangsu ka chisong long penangan nang itu aphan bate labangsu ke claim pon ka chisong no allegation ta du alang litum pulo labangsu ke KCS la pen KNCA la pen ESDC ka chisong pon amethang political ali aphan putala sonta la tum che than pon la se labangsu pathan ang li Karbi Anglong ara tum han derivation pita dake allegation ke kupilo kupina inke ASDC KSA KNCA lapen kapre party in the border chirai kom yalam ninjebe even BJP tun the manifesto long chitok ang do josi la tun manifesto long chitok era people se pini ali do joilo border ara tun pan kisung people se do joilo pini ili tun people se la chingrum nang koklo ili tun political mileage lo man non ke election da jutelo election jutela pini ni tum lahai ratuan pangrum po pilo ale long poni tum sida border ke ru semson se inti alang chipaduk pi ka join se pini ili tum lasu Karbi Anglong ang war chilong lapen lasu border de ili tum chomanga tum pen lapen kapre akhai pen kithi pen ke long border gali laki ili tum pan border commission ini pamika office ili tum pan well demarcated natural boundary attack pen si border ili tum nang thik pilo lasi kapre asong tum ba kapre political party tum allegation lagi pike alang tum kathek kapire border alang tum chera kom tum te joine se alang tum pini arni ta ili tum fan allegation nagi pi laso allegation ke chupai lapen raman kapamang huan se claim cho lapen ili tum non kachi song long ili tum fan obstruction nagi pi tum ji fan se latum lahai bidi kang no alam ningje cho latum ke do ratum border lo ke do ratum tala asu se nang chi todun poposi pini dak media ben ka do ben chuni nang le parti suna jutuna ke dam tang le tu kadu wira chini Meghalaya la moisi party si pa channel do news channel hala bang so ring ki klang bangla pulo khasi student union tuma hin pen alang le tum press conference bilo la bang so press conference nong ki bi nili tum la border nong ki du achu khasi tum
bati cumang panara tum alang tum pulo labang suka cisong lo karbiang long kidu akarbia tum nampa siksangan de sigime jong se labang suka cisong nampa siksangan de pulo de Meghalaya long kidu ari bohoi district karbia tum man kapas siksak je lason se lang tum press conference long tapi Shillong long kidam tang arui se la labang so press conference pilo nang tum karbi sto na soifon KSA pa labang so punya ko pilo pujo Nitum KSU pon directly apu kangtung. Nitum dak ke communal line leke pon kali. Nitum emethang constitutional boundaries se cherai kom je banj kache songcho. Dak Karbi Anglong long chomang ado la tum dak Karbi Anglong ar lo ke do chomang do ke they are part and parcel of Karbi Anglong. Nitum pen thang enmity ta we lang tu pen. Thang kache langsle ta we. Sita emethang border ka protect je pan ke nili tum kache song je right do. Emethang hem cherai kom je pan nitum kache song je right do. So nitum la so right se nitum use kuricho. La so pathas la so right ke do ko jone se nitum kache song cho. Mate nitum chomang a khai tuman ke langsle mate khasi panar ban ke langsle pele nitum la so border rally kipin la pukali. La si Jongsi KSU tu lason allegation ki pike la tumbangel misunderstanding ke do joine se la tum lason allegation lason lason alam propagate kuriere non Assam Sarkar pen Meghalaya Sarkar tum ka ki claim pon bom give and take pualam the pen Karbi Anglong long le Meghalaya phan ki PG pualang tum ka bor ye puthak isi ka chikroi dunde la pen ka khamkhe mai isi padupon la sinri tum alam the bangel la henlo je 1951 aningkan 13 Aprilar ni kithik tang adui ahoy atengsi Karbi Anglong long le adui ahoy ke du thipnang po Meghalaya pen Karbi Anglong ni tum thang dadak long le adui ahoy la men kachar bu ave dak mane boundary disputed area la son kali adui ahoy ha war long ka chingthur ka we la haya problems bang sidochot la si sarkar tu manda isi appeal lo je adui ahoy long ke do arar atmaphan ka chingthur sai bang la ansu se ke claim pidam ji phansi alangli tum phanri tum hin pensioning rilo la pen ke thom ni tum ki puthukang tung mangel halo je Meghalaya pen Assam Sarkar Himanta Biswa Sharma pen Conrad Sangma non kaching ki bom labang so give and take pu alam thepen Karbi Anglong long le Meghalaya phan ki PG pu alang tum ka bor iji to bidilang no halo so resolution bang withdraw that de tikke nilitum ke kache song ke ing ton telo muthe la ke klarda kalam thelo chimuni sita Karbi Anglong along leke akapreka state la pen ke akapreka district phan ki pike nilitum ke chedon delo labang so along le adui ahoy kacherai komji phan EV kachi pinangye kenang so do puslote EV da chipi pola bang klarda kalam Pinya daprang morning walk kibang pinaswa tumaphan Maruti Swift Desire akar men kapatong ajok pinswa bang adimalong lapen alaswa bang Guwahati kipon bang mahutwa rebeng asang tet jutkok lupusi nilito mapirang kipen Kat News alo biotanang pali Dokmuka Police Station Kaparlo, Sirdharampur Arong Asor, Pinanso, Dilipson Rongpar, Lapen, Nisa Rong Pipiatum Pinyada, Morning Walk upon, Krong Plia Tower Anwanglo. Bonta alang nitum puthot hem celele datlang. Dipupen Guwahati anat kapang ngobong AS01 EV9414 Maruti Swift Desire kilok akar, alang nitum aphan kapatong ajok, Pinswa bang adimalong amat aprandam jilo. Halapu arlo swabang ke Guwahati anat ke pon bamahosi towa rebeng aprandam jilo honi ke pho Dilip Sonrong par alang leke sericulture sai kamalong AEEO pusi birta riponlo Maruti Swift Desire ke tongpen apran ke damjoi Dilip Sonrong par lapen Nisa rong pipiat mastomar pinsu inut lapen arlo su inut awostomar bang hinia tumaphan pamotekang Dokmuka Police Station along kedo Raiko Matum Maruti Swift akar pen kara long kedo bang plia phanta Raiko Matum nepsi arju horbom Nizang Karbi Anglong inglong hawar kedo Karbi anim supi maratuma phan Arlensi langberanat ke jordam japan inuta bangphu kabor ipusi wothat lang sopen jaston hi Kat News aphat birta nangpi Langberanat arloswa phan pongsi beha ke claim japan otlang no atomon Nizang Karbi Anglong along nanglot etlong otlang no atom inglong hawar kido anim sopi maraphan mon etang Kisung popia prangsi cere nangpo Bothat langso police station Kaparlo chitung langso arong pen okor jangso bang hini pen bang kithom okor jang aphan Kamrup Mirjapu adimalong nepdun longsi kopai ke me pen hemlong thu jewang thulong long
alang le tuma phan Facebook pen ka chini longkiri tok bipu ariso chiti ni phai krisir ke parni dong kamukam school na kiduna hot okor jang so bang gi thoma phan lang beranat sai lang no abha ka paklem ja phan pondet la La Sopothak Wothat Langso Police Station along 365 IPC Ateng 70/2022 alam hoi pa bon ponsi alam tarlik bomlo আমার এটা এফআইআৰ আহিছিলে যে ছোৱালী তিনিজনী স্কুললৈ গৈ পেলাই মিচিং হৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰিছে ঘৰত কৈছে যে আমি গুৱাহাটীত আছোঁ তাৰপিছত আমি লগে লগে যেতিয়া খবৰটো পালোঁ লগে লগে আমি ট্ৰেছ কৰিলোঁ ফোন নাম্বাৰটো আৰু সেইটো যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ফোন নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰিছিলে সেইটো বোলে চিমটো পিছত আমি যেতিয়া একিউজজনক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া তাক ইণ্টাৰভিউশ্যন কৰি পেলাই মানে গম পাইছোঁ যে সি সেইটো চিমটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছে এভিডেঞ্চটো মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু সি মানে ছোৱালীকেইটা লৈ পেলাই বাহিৰত বহিৰাজ্যত কিবা বিক্ৰী কৰাৰ তেনেকুৱা এটা ৰেকেট সিহঁতি চলাই আছে গতিকে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আমি লোকেশ্যনটো ট্ৰেছ কৰিছোঁ তেতিয়াই গৈ পেলাই আমি নিশা গৈ পেলাই আমি তাক ছোৱালীকেইটাও পাইছোঁ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে এজন একিউজ পাৰ্চন পাইছোঁ তেওঁক লৈ আহি পেলাই আমি এতিয়া প্ৰপ'জ কৰি পেলাই এতিয়া জানিব পাৰোঁ যে সেই ছোৱালীকেইটাক মানে ফুচুলাই পেলাই লৈ গৈছে গুৱাহাটী লৈ গৈছে আৰু বাহিৰলৈ নিয়াৰ প্লেন আছিলে আমি কিন্তু তাৰ আগতে গৈ আমি উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক সেইটো প্লেনটো মানে বাহিৰত নিব নাপালে এতিয়া হয় ইয়াৰ আগতেও ৰিচেণ্টলি 2-3 দিন আগতে আৰু 3জনী ছোৱালী এনেকৈ মানে কিডনেপিং কেছ আহিছে আমাৰ তাতে আৰু তেওঁলোক এতিয়া গুজৰাটত ট্ৰেছ হৈছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা এটা ৰেকেট মানে চলি আছে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি গোটেই ৰেকেটটো আমি বিখ্যাত কৰোঁ কেছ কৰা হৈছে এইটো কেছ নম্বৰ 70 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 365 IPC Dipukla palong pinike cheng siang deng Dhansari Youth Association Karja Parnika talon ponabirta nangle. Ada porpai narke papor DYA amepu thengklong rong pipen song alamakang thur ponapi porpai ke papor pen rat ame pita patupo. Rat ame pialong aluhiaman pen journalist long sing telong pen him ke dokang than ponalong Ken Sing Ingling Dhansari VDC Chairman Ken Sing Ingling KLA Dhansari aro Bapuram Timung Jen Sing Bay SGB Bura Hanse SGB DYA abidi saratom hing chong tiso lapen mi jing lengatom chetong dun Dhansari Youth Association amaham ke thekarni katalon along Dhansari ali soejang bang pharohini societum chetong DYA mate Dhansari Youth Association mahagathegan chetong long bangke arong olo ate originally prote neta Dhansari pen ba Dhansari hara Nagaland arai border long masada semi neta ni hemdu sita kadopoe pini Ladakh Dhansari Youth Association lo mate Dhansari constituency Japan asong Japan mega chetong long pen chethan chepare laso among kap kelong iningarong lo nasingon ining kelong ke bangjir ni DYA hong kampen acing tuliang mo kan isi leadership quality do tempo lem expo kesi ini nilukum Dhansari Youth Association mate achi hek kan de DYA tu nilukum asong mate amahang ke thek nilukum du club long tanon kon lo for example Dhansari are lopen aparty krong saben ke donduli anatu habjan hisajir ramterona rong lakato kabe tum arisoi jangtum bangsi ini la di club long ni tu mahang ke thek ani mare Dhansari Youth Association mang thak ani along long adam tum ko chitong ani haroini youth arisoi jangtum sosai dak ni tum chitong long lo adam tum ini chitong pen ningarong pik lo lapen ke chingtu ronat mate ke charlia ini nanat lapen ke iti kaduk ke claim anat samini tum chhan chinun sonlang lo tum long chief guest alwi sar ko man pen ke tum kachohang pon tum char ram no hang phan same alang li lar tum kaching hon alang li long sing sar alang li kaduk ke alam phan dang lo jai dang ade pini na tuma song hang thega ni talon ani penan tum ton ke ban jilang ani pini si bang sa ke claim pon ni rasong si pondom
nilitum sai non ini pen la mahang thek det pen non ke rang dia hopta pen nilitum aru la awareness program claim pon lang nilitum la education awareness program ke inkan la kitcheng pen nilitum claim pon bom lo la sonsi books kita men itu 10,000 plus saya books itu la somar tum han kiduk dia darat mate la lo charli aning ka hang tik tu tapen ke abi pinpin tum han sa men itu buhi kitab kolom pen cheng lo tum bon pon lo tapen itu masai ke la thingpi ke ponon itu claim pon lo la pen kaprek la drugs ke cho pen ko son se chipajok nangji la hui apan sa mitum awareness program claim pon lo tapen ke non itu la rubber plantation na sa men itu Tang tenan malam so para phan bir tamo ingtor iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihenamo pit puthot birta long wang thuik lo Dokmoka Gobin rong pi arong amekar lunse terang asopo Joy Singh terang pressure stroke penapot aputa lokalong avido koklo Lasinon operation ji aphan Karbiang Long Autonomous Council CEM lapen MAC atuma phan kerap kachwanga birta nangle Joy Singh terang Dipu Medical College and Hospital alongsi kisu chilang Bonta doktor kipu pressure stroke pena jok apu tar lokalong avido koklo operation nangji ladaki un elo pupen non Dimapur Fed Hospital alongsi se chilang dam thulo anparta operation nangji pupen tangka kavya jok abidi jut koklo alang litum longde phelang anta chipado etlo sitami kisu kimi merega jok non ke kisum phektik lo Lasi Karbiang Long Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Longhang Lapen EM MAC atompen kerap kipibek jiaphan kachungri pado Hanjang langso KCS aru atomtha Japra langso jutang aklamalong Thom kep angdeng Hawar Karbi Risnim so rongaje kachepati dunjia phan kachese kachedang pon poma birta nangle Japra langso jutang aklamalong Hawar Karbi Risnim so rongaje mihang don suri Hawar ame atompen patrapi ponsi kewang ji priya chiklo ni phahini pen ni phai clear ni an ni thoma baha thom kep angdeng Hawar Karbi Risnim so rongaje along kachepati dunjia phan KCS hanjang langso aru atomta chesek chedang pon pomla jutang ke akenang sotpu matha renti si ongdung ariswe jangatum kelun ke kangchali dun renti Anikan wanga son thot si piningkan le thota ongdung anong e longdun jipusi aning chipathe renti Pinikar be prime to ma birta bangkela pansi kang tonik long